nimbakira program y'ebyamagara ndicho gutunje charity omhereza wa program y'ejinka butosha kandi omwabazi yo gutwagaraka twatunga umugisha okutaya isa Dr. Jamiru Luyimbazi okorga aha Star Medical Center aho mu Kijungu omurembo rwambara kandi this time round twenda kureba ahandwara eiturukweta ania twe omumitwe yitu nemutwareze no kutukuzire ntujanguse tugeta ania bwe twenda kureba nicoki kiretwaki kikwatankahi kikwatowe emyaka engahi mbere je wawajijiremu no surviving ota reka ntakashisho bwire bwitu kanyakire Dr. nabwanyuma tutandike Dr. twakwakira nanyi nashimirwa kuba nimwe amazina nkaburijo Luyimbazi Jamiru uruga Star Medical Center umurembo rwamara turi mu Kijungu kandi tushingire na Nyamitobora Police Post erizoba ntuzaganira ahandwara yitweta hania tutakubye kare ania mugeta ania abamwe bageta ania yes hania mugambo kwanguhi no kushangangu contents zo mwibondo zanyizereza muscles ninga connective tissue ebyakubirende bikwatiro mwibondo byaraho byashobora byatandika kuhika ha skin shahezi nakwata hibondo ryanje ritinka hurangwe kinekenda ninge kinekine ningaje onka arho maso na connective tissue ninga arho inyama na nareye ndije zirayaze zindi ezibukwatire nkahi omunda kwatire yuko munda zibukumere ngo bitakashobora kuzankahi ahe so kubikushobora maso zezo aho kugira ngo skin yite kwatine kandi yone stretching akukira maso ne bishohora bizaha ahansi ya skin ninga hansi yoruhu obano bireba mbirira nkaha ntugira ndeba ngo runurra icyo kureberaho cyangungu nekitwete kiromba ninza kucishobora mishwaho ikirombo gwe n'umukundo gwo muhango nacho ni kimombe kabyaki ya hania so wabo kwasira hakin achikunda amukunda hati no bano kwata small intestines zozo kwazi Dr. Jokani ndwara yekiraguju anyway we bari muno iroko tugende tureka so omuntu wena yana akura ebyenda ninga intestines nizukurra aha speed impangoho kuchira abdominal cavity ninga trunk yitu ninga kuchiri ibondo okay so aturuhange ki yakozire yasiga aha mukunda hari wiki yako kugira ngo ebyenda ni bibiri ahera ibintu byetware bigendana bikurane bigaruko munda so ecyo ntucyeta physiological hernia buri muntu we nariyo munsi akararwireho hernia okay buri muntu we nariyo munsi eji ararwireho hernia ubuna benshi nderwarrera hariya hatakabire kucara okiriyo munda okay ko kiriyo mwibondo takaziro ko yineki hernia jonka ko kutandika kura otakazirwe hagita hamara kugita hasigara umuki umunda orra rubando rwasigara n'uretwa yego twasharorra ubaje konkati n'abantu bamwe abakwija kufuna abnormality kugira nti hana hagita habura kugitaje yego yazarwa hatakagisereje yego atakazirwe hine kugita takazirwe yes hati yazarwa hatakagisereje ninga masoze zo zitakagisereje yego twabasa kweta amburiko hania ninga kitwete kiromba cyo kurebera no gitendwara yikiraguye yego chonkeine explanation ejo so nayenda ngo tubanze twacengana ari ico tubase ko yongera yo kashate kindagetereye kiraguju ati nobori ngaho abakikuro basiga he bazi handi hacoreba gwabura gumurombo gwana hato wiro bukukira iwe no bano kurra aha pese tari yabrijo yes omubana bamwe kwa kutandikana kura yakurra heru process tarahwiro mwibonde hwerankahi yehwera heru omukundu kugaraka yakura gwehwerera yego chonka bacho muryabo ni cyangira kimwe gumera hani yapaka kuzire ningira namwabarebire nto mukikuru namusiga ho mbaze kiromba kikora ki ntwaho
nangwa mune bakora akabinji bakugira ntumuteka hansi tumutere nko na mukundi mazima tumushango gomwana kugira umukundi mureme kubaharara kubaharahisa kubaharana ninga kubateganisa tumushango gwabaki gwabana so ejon amburuko hania so katuzombuka bya hania tumanye types of hania twine amburuko hania amburuko hania nejo yo kushangangu umukundu gwakoraki gwaritwa mwebyenda gwarite kiromba wiro bukukira kwekomera ho munongo mwana kwa kusimya kankena itakagarukireyo tumushemeza tujigaruza tukoma hoja site huzi haguma mu ndacyongeze huzi tukoma hoja zira abzobe bono zikoraki zigumayo kugira ntizarugaho kigaruka konkati zine buzubu mahabazira mazikima bikinjirana nayo makuru yo position ejon amburuko hania yes twine femoral hernia nge numpuruzara hanga wanje hati femoral hernia obwiro bukukira aho mu ibondo henyina hitwine emeseju kuruga ahamarake jukutwarishaga mu kuguru hina hijukuraba kushohorera kuzo mu kuguru hata hahijukuraba hina kina karuho akemisejo jukuraba mun harabmu emisi harabmu na nerves yes hata kinako kaba kahango ha kaburijo ekinda nikibasaguma nikinyigamo kirabeho kiretwo nakucenga buzima atejo ntugeta ingwino akanta ko ntkweta ingwino kanaro omwe kubeko zireta omwe kuberabere chunkara mo kuraba mwe kasigara aho muskini onkatu ine tweta ingwino scroto atyo ingwino scroto ne basera biremu eryo mbashija bonka erabiremu abo kugirango scrotum ine spermatic cord ninga ine kufane funa sperm zahizu kurabagaruka higuru naho hariho ka pipe akina ekenda ndiche basa kweshokamu kije kiretwe mu scrotum mu banka horana bagiye tempanama tinkumanya nibiro remeno rori watu acengana nkwineje so ekyo nekika cyakashatu cyaki cya hania techenda kanihano kacaza oyihireho ekyo aha higura ine maso erukwawura ebihaha na nibondo onka hino kushanga masejo yanafuyire ukijo kashangangu ibondo ryenyine ryayisindika ryazoko ekitukweta hiatus hernia atyo watu acengana hanafuwa byarabamu byakoraki byayambuka byaretwa higura kashikano shangu aha naha aha sphincter aha hatu no shanga sphincter yayesindika mase ine kwata sphincter tachuru yanafuira hati sphincter yesindiko shanga ibondo ryona ryaretwa higuri ya sphincter yaza side ya lungs zaza side hitine kuba zitari ekitukweta hiatus hernia hernia kikacha hernia kikushembayo nzigeta incisional hernia wizo mwirwaro twakushemeza twakushara hibondo kutwaza gita masozi washange huze zero zitakumara omukugitokwe hasigara mu weaknesses hatubija washanga hasibire aha haraba hasibira haraba hati icyenda kija cyesindika kiraba aho hatarakomerweje hatarakomereje cyasindika kurugayo kizo bashisha nekikacha hanye chikora ki yachukushembayo yego so ntwasa no kuziguredingo mbikabiri tine reduceable nita reduceable umuntu wahania hino umuntu wo kushanga ngo yaba ine hania kwa korra orebe kintu cyarugaye akimara korra kigaruka mu ibyo nene yagaraka yo chunga ine rukwija permanently etakurugayo etagarukayo etunge kibanje shitamegere tumuwesasi ukira munonge ya ingwino ne ya scrotum nzikira kurugayo zibirakora ki kugaruka so ibyo nebika bya hania ebitwini hacine guma yo eta murwaha muri abashaba bakuguma kubasa kushemeza mukanyurira mukakoma mukagaruka hatiko kugira ngo yaba permanent aho binshobera mbwe nowe icojo cyaguma kiri kitiyo mpaka neba permanent aha muntu atenzire
Oh yes. Cyonko umuntu yayenda buzima tumutereza nagaruka nakora ata nategera. Okay. So naninda turabara mu mwangungu risk factors ninge ibintu bikuretera umuntu wena yafuna hania. Icyo kubanza ni weekend connective tissue. Kushanga ngo connective tissue yawe na munezi masibiri abakubana bagamba 6 packs. Hakaraine kagataka tikara mu maso yone. So hakaha hari wiki nchongera chances z'omuntu kufuna ki naraho connective tissue yonka. Shobwe nimba nakoze rero size bingi hawa neberi wiko mu mberango umuntu takuryaje. Mu mberango ebire exposed maybe tukakushemeza twasharaho. So twagifura wiki kurugira aha mubiri gwawe na nebindi. Okay. Ikindi no kushanga ngo genetically ine seruze zuwasikiro kuruganko mbazire bawe kujoka shanga nti naturally ahimwine no shanga maybe hari wiki scrotum yanyu ingwino kanaru yanyu ni impangwa ya burijo ikindi nakira kukakora ki kuraba cyo kugira kushanga ngo kigumiro kushanga umuntu mu family arahuireho hania yego nibinja bakuba barum wazagi oyihireho echo okushanga umuntu nakora munonge mirimo jamani kandi obwe hari wiki kukiriza munonge ibintu bikuremera cyo kureberera uko umuntu munonga ombanta bakore mirimo ni impereza kizimbe omba serikare nkabo bwe nabanta bakozisa ahamana kukira hagaki ahaga burijo nicyongere mugisha byo kufuna ki hani yejo rero kinde cyukushembayo nikikiriye cyukurwa cyo umuntu kujoka shanga nti okabano ukora physiological hania yawe yo munda takora ki tatinga nako naka ni risk factor yo kugira ngo basa kubera hani. Okay. Hata mwene sayini neyo kureba kimanya tutangu na hania omwe abantu batandika kufuna discomfort ningo busasi inubo kushanga karakashata kakegendereserize kareba cyonkara kurangwa hana hakora ki nashasha ninga nashasha hibondo haro kushanga norebe cyenda kishohwire otubutu no kakireba nte ngo igi nta n'ikintu cyakora ki cyashohora then haro kushanga ngo umuntu yija anatanaka nayo sayine nako nakabonero kamwaza ahania na tanaka hari umuntu kwije kafuna bowel obstruction na indatu kushanga ngo icyenda cyayise yego emere rukuzoku ne rukuzoku emere rukushuma tayine ho gukora ki tayine ho kuraba ishitweta bowel obstruction. Yes. So obwene bwabonero bwa hani umuntu akureba kamanya ngo igi yabaki yaba hania ko kwijo mu irwaro ntudagonizinga ntutere bishana tubasa gukora x-ray twabatwerarikiriye ngo inyamboro obstruction ninga icyenda cyayisiba aturi yakucondoza cyo kureba pereri hania yine tubanza twakora scan tukonfaminga ngo ntania onka tutakatahire munda tubanza tukore bindi atukora x-ray obwiro bumwe twashanga boine complications wanotanaka waba no yemero ruku etakushuma tubanza tukora x-ray tukakasangu toine obstruction ngikinda ticyakora ki ticyayitso amahanga gara advance no shanga bine na MRI scan kwenda confirminga ngo icyenda tina hicyujonzere mu mbere yo kugira ngo shohwe complications za hania nazo tukukira kwirarikira abo kuba no basa kutura nayo itine kira kukozere icyenda cyawe ni cyora kigarukayo ninga kikarugayo cyazo kwa hansi cyagumaho kitine nshonga ninga kiriwo mu kinemu kitine nshonga cyonkana kabiki akakubasa kurugo muri yecho ecyo kubanza ngo shange kina kiri kice kiti cyonka kugira ngo icyenda cyoro bininga kiri fragile cyagumana kizamu kigumana kiri fixingayo ato shange cyenda cyarabamu okuhaba hahango okuhaba haje icyo kubanza nikibasa kwezinjiro mu tufune intestinal obstruction icyo kubasa kugira ho umuntu okurugumagara against ecya kabiri icyenda nikibasa kuimata habimate blood supply ninge misegine kuceshagama hato kafuke strangulated eshagama tekizanye
ishagamo buyabura kuzayo chafu tine kitwita ischemic time ningo biro bwo ubuke munongo bwo kubasa kumara utakufuna shagama atojo shanga ngo ubwiro bwe waburenzya ekendo kucyakora ki cyafa cyafuna necrosis ishagama ye takugerayo kimotoka abisya cyafuna necrosis okuhafa kinchimanyisa ngo wafuna mu gishamagaraga kasigara no kwijo mu irwarro tushare tugita hana kiriya tukihemu tukinaga asagaze iki kigufu konka cyurire ikindi umuntu natandika kufuna za malnutrition natakiriyaje abo kugira nti nariya shasha harimo kugumana atanaka buri dakika abo kugira nti kwakushikayo haba irritated agumana akorata natanaka so ezo nzo zumwe habuze bwo buri umukushanga ngo ineki ngo ine hania so hania is about echenda okuzo mu myanya eyitashonye kwaniza katine ekitweta hiatus hernia yo kandi ne presenting mu ngeri yenja buromu abo kugira nti sphincter ne basa kutaho ko munda cyekimanyisa ngo size yibondo cyo kubanza yakora ki yakendera icya kabiri abo kwimati ibondo abdominal contents ninge byo mu ibondo acid ine kubera yo mu ibondo nibakugimati tandike kwambukeze nkahi umugari aza kwekosya ne yosya hitine kosya ne basa kwindura seru zezo zende ku adjustinga kushana nezo munda kibure kubasika mutahendere yafuna cancer ya esophagus yatine koraki yatine kufuna hani yejo ne basa ku kuremeso umuntu kwisyaje abo kugira ngo neba ya compressinga diaphragm ninga ekikuyamba umuntu mu kwisya kwe ekete kitugera ha rwo runango rukangura so atwashanga yaje affecting umuntu atakwisyaje nkibasa kumugira mu kufuna ubuzibo mukora ki mu kwisya ushanga umuntu atakuyaho kubana arimera gareka korata ajigaruka so Johani yanayo mukweri kwija ekapresenting it hatko kugamba otyo haroho obutwebe tugira abana ombyaro no ito ombyaro tukatugira abana abo kushanga umba kugira ngo umwana yareto mwoyo na chenche relating na nebe kugira ngo still necenda nje bacareto umcubunu cyashora ninga now that is a different thing ico kandi nekindi akwata nacho nono rachiri inkorra something norra kinkejo nebe rectal prolapse okay abo kuhora ndurra hirwa barwine kubaruri chonka sphincter yahitushohereza yanafwa rwari to hansoko okay ekitweta rectal prolapse okay hatunanye nangu turebe meanwhile twaba turiyo ntuhendera nenchi echo muntu yakubasa kwetantara na munonga hina kitwara ngo mwana yabakiryo munda nabasa butahendera parts zihendire gukora kare atakashwire atashobora zikirinda zijazwera hero hariho nkebyo kuri byo mukaze byayine kuba narya ebine kuba neberetere cyo cha stoppinga prevention yakubasa kuberwa hagati yaho so prevention ya hernia icyo kubanza ubiro bukirana bya kushanga anti ekirombe echo kigumire kushanga kiri mu family yemo kiri kimwe mu family okay ejo shanga ngo antwara abaki ne umbana hino rija kine so physiological omukura oriyo wo munda nabaso butakitangira yego abo kwakira physiological konka twashohwira ntubasa tutakwehara hernia icyo kubanza ugumana tugenda ntukibiza twarebe kitari cya burijo nozo mu iraro bakoraki bakukibera kare icya kabiri uko yaro kukirize bikuremere bitukizire so byabiye bdomora bibiri no yakiraho kimwe wanore butakubasa ugaruka yo yakire kintu yes warwaro rukorro ine hernia nikirunjo funo mbazi bukirukare abo kuba wakorro munda okongeramu pressure mundo mwibondo no basa kuretera pressure yo mundondo yakora ki yayongera yasindika yengera kusindika icyenda umuntu ubutwashemezo mwirwarro twine instructions tukwereza ntija kubagira ngo ni NPO umare nirupa orro kumare shahankana na munana kumara obire bwingi otine cyo kuri twamara kora ki kushemeza
na muno n'abantu tuba twashemeza hibundo nimba sagamba n'abakazi biruke ngo Dr. Katugambira apana yego abantu ntwenda bari so no basa kweharahaniya umumbere ejo kwehara complications no kiro mu irwariro dukire kare tukuyamba then no kurya food zuzine fiber nyingi kubasa kuyamba kwekwata. Okay, yes, harimo umucere, harimo obumonde, mwene harimo dietary fibers. Okay. Hona tanaza kushaye bwambo bya hamuhero tukahendera program. Nashimira munongo kubaho gundi murundi kandi ninza kushaba umuntu wena ino muntu ayine haniya arugante kateka yo kutekateka muza kusigara uko ruku tekerezo tabandize kakasango haniya oyambirwe. So ni kirunjo reba bashaho mbwire babase kuyamba mbwire kandi umuntu we narukore kamunaza kuyamba cyonkata kubasa kuyamba ebyarenga ebyarugo mu butakuyamba bwe kirunjo munonga tubehare. Asigara Dr. Ruhimbazi Jamiru kuruga Star Medical Center umutawune yambaja umukijombo no basa kuntera ruzuro mushanje 8 85 8 2 mukama barinde. Amina. Babare otyo wabare iwo wagezaho kuretereza no kwata ukata y'umutima gwawe ukarebe cimire bwe nomwe obusayinizo bwo ko kubureba ahaza babugamba aha hatirinja mu kwirukandira mu irwaro n'ikindi kikuru akabantu abakabishomba bamanya kwata okubasa kongera kuturetera amagara gaitu twagatura garmarungi kandi maringwa. Obutungi Charity omuhereza kwa program ya ebyamagara nanyine Dr. Jamiru Ruhimbazi okorga Star Medical Center omukijungo mu Rurembo rwa Mbarara. Mbwenu tinkurganta gambira habakazire abari kufitera kahi omukwate no gumiza muna program eje bari kutamusente okugira ngo yegumeho tugumenze tungaba kugwaba okubasa kongera kutwera ahabwe ibyo bakore byo kunywa birungi mwebare abari kubikoresa kandi mureke kubita mwitama mugambire barana nabo babikorese bahuriro kubaje kwamagara no kucundira indwara ezitari zimwe na zimwe birumwe birungo bingi ebiri kukoraje amagara gaitu mushango maduka gona omwihanga na waza heru za Rwanda za Tanzania utakayegwa kushaba echo kunywe cyakazire ahabo kuba naho kiriyo twahenderera aha mpaka rwo kwanzorora kurateho mukama witu agumenima.